Nanazugaha mutindo gw'ebyembazi ekya National Drugs Authority ehurire kwegyesa nibagikora omu za bus park kandi hati babwiineho n'abarikukora omu bus park ey'Ambarra. Kalungi Fred Kabuye okuruga omu ofiisi y'omugambirizi w'ekitongore eki arikugambaho na ba driver ba conductor na ba kareebuzi b'ebyengyenda bete bus inspectors abahabwire aha kwetantara okwikiriza abarikuguza emibazi omu bihendabiragiro barikugitembeya. National Drug Authority egenda mu maaso n'okusomesa eggwanga n'okukola ebikwekweto naddala ku bantu abatembeya eddagala abalitunda ku nguudo abalitundira mu baasi nga mbasaba ssebo ne banyago buno bulamu bwaffe bwe tulagajalira buli lw'ogula eddagala omutembeeyi obulamu bwo oba obutadde mu lusuubo oba omutembeeyi oyo tamanyi bituufu byakuguza ye obuvunaanyizibwa bwe bwakufuna ssente. Akaabona abantu abakutembeya emibazi nebaraba muryango gwa baasi barya checkpoints mwenanisha baba driver especially conductor abakatiina omuntu okutaaha omu steps za baasi ataraba n'omuryango gwa conductor kandi abingi nimubamanya mukira kuba bakwise gwa briefcase za stage nk'ez'amaya nk'ezankayo k'omu muhanda niho bakutembera mbwenu omuntu nk'ogwe kanaga batari na mushabazi wawe aho wenshi nomwikiriza kutaaha omu baasi. Kabuye hamwe na Grace Bwire chairman wa Mbarra Bus Operators Association nibehanangiriza abarikushaba omu byiruka ebi okugura emibazi omu maduuka gaine abakugu abatendekirwe kandi agaikirizibwe okwehara abafere. Ntwala n'omukisa guno okubira bannayuganda bonna omulanga naddala abatambula nga bava mu bibuga nga badda mu byalo abava mu byalo nga badda mu bibuga tibassebo ne bannyabo tuteekeddwa kugula ddagala ku mutembeeyi y'omulimu gwe kufuna ssente ebijjiridde tebimukwatako. Omutindo gw'eddagala abantu bano gwe batunda tegwesigika era tegumanyiddwa ate n'obukugu bw'abo abatunda eddagala tebumanyiddwa kubanga teriyo omuntu mukugu wa byabulamu asobola kuba nga atembeera ddagala oba kulitunda mu paaka. Nkwenda kohereza abashabazi na muno nyoka chairman wa bus park kandi bus nyingi zone zikuraba nani mbashaba ngo bana baenda gura emibazi buzima bagura emibazi ekuruga omyanya ikuba ine certificate ya National Drug Authority. Ekirungi drug shops ni nyingi ziri omyanya yona kandi na neduka yo lazima ya National Drug Authority ebe ine certificate acyandikire atsika ngure emibazi mbeni mwagure emibazi. Bamwe ahabayeta bo mu kwegyesa ubwoko basiima b'ekitongore kya National Drugs Authority ahabo bahabzo babahereza okubaasa kurinda amagara gaabo. Mbeera nga butusomeseddwa tuyizeemu ebintu bingi bye tubadde tetumanyi nga tufeebwa mu ddagala n'olwekyo mbadde nsaba ba conductors baffe ba drivers baffe ne ba inspectors ku makubo bonna ababeera mu bases zaffe begendereza abantu bano abatembeeyi eddagala eritakkirizibwa. Nze nkutte nti ebidagala ebyo abaana baffe bye bakozesa ffe ng'abazadde tuteekeyo amaanyi tuteekeyo omutima tufe ku baana baffe. Bane abaana bajjudde mu tawuni nga baana bato abo abaana tebannatuuka kutulema osanga omwana myaka 5-6 nga mutufe omwana tannatuuka kulema muzadde naye ng'omwana ali mu tawuni anuusa amafuta alya mayirungi. Ehurire egi negenda omu maisho kwetooroora omu myanya etari emwe n'emwe n'ekigendererwa ky'okumaraho kutembeya kw'emibazi ekirikuhenda amateeka.